sam je gledao u svitanje dana, tihim noćima ozvjezdano sna. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Kad sam je gledao kroz kandice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Govornim valovima ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proći. Ja bih ugledao sunce kad bih ugledao nju, ja bih imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Što kada biste brinuli o svom zdravlju kao što brinete o svojim stvarima? Zato što je zdravlje najvažnije, tu je Croatia dodatno zdravstveno. Obavljajte sve preglede bez čekanja u suvremenim poliklinikama, već od 100 kuna mjesečno. Jedno je sigurno, Croatia osiguranje. Dobar dan, dragi gledatelji Sportskih novosti. Dobrodošli u drugo izdanje našeg posebnog podcasta Vatre u Kataru. Eto, nakon što smo se družili nakon utakmice protiv Slovenije, evo u studiju Hanza Medije prve reakcije nakon ogleda protiv Bugarske. Čast mi je zadovoljstvo pozdraviti nogometnog trenera Mario Cvitanovića. Mario, dobar dan, dobrodošli u naš podcast. Tu nakon Eurocasta, nakon Europskog prvenstva, opet se družimo malo. Pozdrav. I tu je naš, naravno, glavni urednik Sportskih novosti, Robert Šola. Pozdrav, Robi. Bok. Evo, napravit ću jedan presedan, neću prvo Marija vidjeti. Prošli put sam tebe pitao za ocjenu ovako novinarsku protiv Slovenije, pa si dao 6,5 za igru, za utakmicu. Hajde da krenemo sad s ocjenom protiv Bugarske. Danas bi dao 5,5. Dosta oštro. Da. Jel se slažeš, Mario, s tim? Startna momčad čista 5, a ovi onda drugo poluvreme, odnosno drugi dio drugog poluvremena za 6, pa je 5,5. Pa ja bi, zbog pobjede, bliže sam 6. Da. Ali nakon ove utakmice, ono što je Dalić najavljivao, cijelo vrijeme od kako je počela ova akcija, znači sustav 3-5-2, potpuno druga momčad i sve to skupa. Meni se čini da ćemo nakon utakmice samo pamtiti ovu lijepu majstoriju Kramarića, ko što je stvarno povalio pola obrane, kako bi se reklo. Pa dobro, mislim da će se izbornik, mislim da je izbornik zapravo dobio neke odgovore koje si je postavio prije ove turneje. Makar mislim da još su neki odgovori ostali visjeti u zraku. Koje je dobio? Pa vjerovatno je dobio odgovore ko su nezamjenjivi zapravo i koliko alternative mogu biti kvalitetne ili koliko mogu u ovom trenutku aspirirati da budu u udarnih 11. Mislim da je ova utakmica opet pokazala i da je Perišić taj igrač koji je neprikosnoven, pogotovo u ovom sustavu, ako ćemo gledati na toj ljevoj strani, da je Kramarić sad kroz ove dvije utakmice pokazao i kroz gol i danas opet kroz gol i izboreni 11-terac, da je pokazao više nego što su pokazali ovi drugi igrači šta su igrali. I Budimir, i Livaja, i Vlašić. Kovačić danas sa 2-3 vertikalna izlaza sa loptom napravio je višak i kod samog gola. Mislim da je napravio taj izlaz. Bila je situacija 10-10, velik čisti prostor, ali napravio je taj višak i stvorio je određenu situaciju. Mislim da se takve situacije definitivno broje i uzimaju kao nešto i opet možemo sami reći zašto ovi drugi igrači nisu napravili takve neke stvari i sebi još više dali jedan kredit i dali na važnosti i da ih se uzme za ozbiljno da mogu igrati od početka. Isto tako mislim da je ova utakmica pokazala ako se Pongračić u prvoj utakmici jako približio toj i da li nominalno 11-torici, 15-torici, 16-torici. Mislim da ova utakmica danas malo ga je vratila unazad. I definitivno mislim da je sudac nije bio na razini
možda se uklopio u sivilo današnje utakmice, evo, možemo to tako reći. Da. Robi, bili smo pričali nakon Slovenije da je Bugarska dobra šansa za igrače iz drugog plana. U redu, nisu igrali nikad zajedno, ali to nije neko opravdanje. Protivnik, moramo reći, čak i slab protivnik, slabog renomea s obzirom na rezultate kako je Bugarska ispada. Jel ti se baš iko u prvih 11 svidio? Ne. Baš niti jedan. Pričali smo za vrijeme utakmice koga bi mogli pohvaliti, jel? Ali imao je Barišić stativu i dobar udarac kojim je golman obranio, ali ni on nije igrao nešto posebno, iako je bio dosta aktivan, imao je 6, 7, 8 centar šuteva, jel? Ali generalno nisam vidio ni jednog od tih 11 za kojeg bi rekao, vidiš, njega treba staviti u udarnu postavu. Ali mislim da je to problem ekipe zapravo, jer ekipa uvijek izbaci pojedinca, a niko od njih se nije nametnuo da stvara višak, da bude on ta prevaga koja će povući ekipu i ko će zapravo zablistati i izbaciti sebe u prvi plan. Mislim da je, kao što je Robi rekao, kroz prvo poluvrijeme niko nije zablistao, ali zapravo ekipa nije bila blistava, izuzevši možda prvih 15 minuta gdje je bilo onako i dosta energično, dosta blizu i Bugarima je trebalo jedno određeno vrijeme da se konsolidiraju, ali oni su nakon toga u prvom poluvremenu, mislim da su imali dva puta dobre situacije da budu opasni pred našim golom. Da, i nije bio ni posjed lopte toliko uvjerljiv kao što je bio protiv Slovenije. Pa nije, možda je malo i nepravedno ili prekritički gledat igrače po ona osobi, jer ovo što Mario kaže nije momčad funkcionirala, jel? Ali sigurno je, ne znam, da kad pričamo o veznom redu, Nikola Moro nije bio ni blizu razine koju smo od njega možda očekivali, jel? Da imao je jako puno i pogrešnih pasova i prečesto ga nije bilo tamo gdje ga je trebalo biti. Majer je imao bljeskova, imao je par bljeskova, ali osobno bih i od njega očekivao više, jel? Tako da u toj igri veznog reda je već bio problem, jel? A naprijed Vlašić i Livaja su im bili premalo s tom loptom, posebno Livaja. Jel? Sad, je li Mario, je li Livaja više kriv zato što nije bio dovoljno s loptom ili je to bio problem reprezentacije, ne znam. Jel? Ali, pa mislim da je sve skupa. Kad se sve zbroji, svi ti segmenti, mislim da čine cijelinu i onda i one stvari koje inače dobro radiš, onda ih ne radiš. Daću primjer, samo ako igramo pozicijski gledano 3-5-2 i danas gledamo veznu liniju, kao što je Robi rekao, Moro loša primopredaja nekih čistih pasova, znači 4-5 čistih dodavanja pogrešnih. Izbornik Dalić nakon utakmice sa Slovenijom je naglasio taj nedostatak možda i u Jakiću u toj prvoj utakmici. Ovo je bila jako dobra prilika za Moru. Možda i pritisak je urodio plodom i nije možda dao sve od sebe kako inače može. Više smo možda očekivali od Pašalića. Više u toj situaciji 3-5-2 taj vezni red znalo se često desiti da su i Pašalić i Majer oba dvojica na desnoj strani. Znalo se desiti da su jednostavno tamo i naša igra nije bila toliko tečna, nismo ni mogli igru čak niti dovesti u situaciju da Livaja bude produktivan, a tamo gdje je on najproduktivniji, to je 16 metara, to je pas iza zadnje linije. Nismo mu dali loptu. Nije igra niti došla do njega zapravo kako bi bio i on sam učinkovit, a ne samo Livaja. Mislim da se tu može naći jako puno igrača koji nisu zapravo bili na razini klupskoj, ali mislim da je to zapravo produkt same igre cijele ekipe. Jer bili smo i dosta široko, nismo uspjeli povezati, pa vidjeli smo i problema dosta i kod otvaranja igre, te kretnje veznih igrača
nisu bile sinhronizirane. Nije lako igrati i budimo realni, ovo je opet prijateljska utakmica. Sigurno da naboj nije kao na nekoj natjecateljskoj utakmici koja se igra za bodove i mislim da je to jedan taj i malo možda i ležerniji pristup ovoj utakmici donio to što je donio. Ja se slažem s time da nije natjecateljska utakmica i sve to skupa, ali s obzirom da je ovo ipak teško reći. Prilika za dokazivanje. Prilika za dokazivanje. Imali smo situaciju, evo, Brozovića nije bilo na ovoj akciji, ni Jakić, ni Moro nisu se nametnuli. A imali su dobre prilike i protiv Slovenije i protiv Bugarske, to su protivnici po mjeri gdje mogu pokazati... Pa svako od njih može pokazati. Svako je mogao pokazati, ali opet kažem, svaki pojedinac, skup tih pojedinaca čini cjelinu. Mislim da je izbornik Dalić da će si postaviti neka od pitanja. Evo, ja sam počeo to malo prije, Robi me preduhitrio sa kontra pitanjem. Ja sam gledajući ovu utakmicu ili ove dvije utakmice, ja sam sam sebi postavio pitanja, možda šta će se izbornik Dalić možda postavljati. Znači, šta je htio od ove akcije dobiti, šta je htio od sustava 3-5-2 dobiti, šta je htio dobiti od ovih igrača i da li je on dobio to što je tražio i od sustava, i od pozicija, i od igre, i u fazi obrane, i u fazi napada i koliko je zapravo daleko od one ideje zapravo finalne ideje tog sustava što je trebao dobiti, ili je ovo bila zapravo samo proba zapravo da vidimo kako možemo reagirati i u tom sustavu 3-5-2 na koji se možda u budućnosti neće možda niti računati. Možda će se ostati pri onom našem standardnom sustavu. Po vama, je li dobio neke odgovore? Šta vi mislite? Pa ja mislim da je dobio odgovore mislim da sustav, pogotovo današnja utakmica, rekao sam i na prošloj utakmici koja je bila pozicijski dobra, transformacijski loša. Što znači da smo po pozicijama dobro stajali, međutim transformacija i ta kreacija i same igre i donošenje igre prema naprijed u protivnički 16-terac možda nije bila na toj razini kako je on tražio. Danas mislim da još je to bilo na neki način slabije. Mislim da ima prostora, ima dobru bazu, pogotovo u nekom defanzivnom dijelu, ali u ofanzivnom dijelu mislim da je dobio odgovor da treba ostati pri onome što je bilo jako dobro. Znači otvorica obrani. Tako je. Plus što moramo apsolutno naglasiti da u ovoj akciji nije bilo Brozovića. Da. I mislim da je još uvijek otvoreno to pitanje koje mu nije donijelo konkretan odgovor, a to je pitanje centralnog napadača. To je definitivno, a dobro, Kramarić je odigrao solidno, ali... Kramarić je taj, nemamo drugog. Ali Kramarić je jako dobro, ako ćemo malo analizirati koncepciju i stil igre, ako igramo sa dva napadača kao što smo to igrali danas ili protiv Slovenije, možda Kramarić-Livaja da vidimo. Zašto ne? Mislim da ne bi loše funkcionirali sigurno. Znači, kvalitetni igrači u sustavu sigurno neće loše funkcionirati. Ako ekipa funkcionira kako spada, ali ako igraju na ovakav način sa dva napadača, onda Kramarić definitivno da. Međutim, ako se igra sa jednim napadačem, Kramarić je već tu i sam jasno rekao da se ne vidi baš kao centralni napadač u tom dijelu, a mislim da je izbornik je već to naglasio da ga ne vidi baš u tom dijelu. Robi, ja ću sad okrenuti pitanje. Rekao sam na početku da ti niko nije dobio plus. Je li ima neko koja je baš dobar minus dobio danas? Pa, mislim, nećemo ići Johnom previše. Nema smisla, ali recimo da je Moro mi nekako sam puno više očekivao. On mi je dosta značajno podbacio. Vlašić je odigrao daleko ispod nekog svog renomea, ali ajde, on ne igra ni u West Hamu, pa očito nije u natjecateljskoj formi. Jednostavno, nema samopouzdanja u toj zadnjoj trećini.
eksperiment s Oršićem mislim da nije donio Da, to je posebno tema. Da nije donio nekakav efekt, jer vidljivo je bilo u nekoliko situacija kako Oršić po svojoj navici lomi prema sredini, ali onda shvaća da mora pucati lijevom nogom. Da. Pa evo, to je bilo jedno od pitanja uoči ovoga Mislav Oršić, desni bek. Je li moguće da nemamo drugu opciju za probati u ovakvim utakmicama? Pa evo, danas jedina alternativa mislim da je bio Juranović, ako se ne varam. A s obzirom da je Juranović igrao 90 minuta prošlu utakmicu, pala je odluka na Oršića i to je legitimno. Mislim da to definitivno nije njegova pozicija. Na neki način da sam u Dinamu, mislim da bi bio malo ljut, iskreno. Pa to je bilo i moje. S obzirom da najbolji, ponajbolji, ako ne i najbolji igrač lige u ovom trenutku, naravno uz Livaju i on, mislim da su tu al pari u ovom trenutku. Igra na totalno dijametralno suprotnoj poziciji, znači i sada igra beka, malo bi bio ljut, ali za reprezentaciju naravno da će i Oršić reći da će igrati ako treba i braniti i tako treba biti. Naravno, izbornik je tako odlučio, međutim mislim da smo možda u ovoj današnjoj utakmici vidjeti Oršića i u tom tandemu, isto tako i sa Livajom, da vidimo zapravo gdje je on u tim okvirima i zapravo da ga nagradimo za ono što radi kroz Hrvatsku ligu ili što je radio u Europi. Da, to dio javnosti i priželjkivao da vidimo Livaju i Oršića zajedno u napadu, ajmo reći. Pa mislim, kvaliteta uvijek je dobra i može se spojiti. To je definitivno tako. Jeste vi kad igrali desno krilo? Nisam igrao, više sam bio... Ne, znam, zato da pitanj da nije vas ikad stavio na desno krilo. Oršić je polivalentan igrač i on to može odigrati. Može i on je odigrao čisto pristojnu utakmicu, ali ništa više od toga. Možda smo, ne znam, ako ćemo komparirati i staviti možda da bude slikovitije, da smo vozili Ferrari 100 na sat, a on ide 200 ili 300. Robi, tvoj komentar na Mislava poziciju i uopće postavljanje na tu poziciju. Igra više manje, nebitna je. Ne vjerujem da ga Dalić ozbiljno vidi na toj poziciji, nego s obzirom da smo imali samo Juranovića zbog Vrsaljkove ozljede, a nije se izbornik odlučio zvati nekog novog, vjerojatno je došao na varijantu pa ajmo odmoriti Juranovića tih 90 minuta, a dati Oršiću da ga vidimo i u toj ulozi. Jel? Iako to ne može biti Oršićeva uloga. Jel? On, mislim, nije u životu igrao, ima blizu 30 godina i ovo što je i Mario rekao, netko ko zabije 3 gola Tottenhamu, ko zabije 3 gola Atalanti prije tog u Ligi prvaka, ko rješava praktički sve važnije utakmice Dinama u HNL-u, prije toga u Europi. Prirodno je da i on dobije priliku, zaslužuje da ga vidimo. Pa ako već treba igrati tog bočnog, onda neka igra Perišićevu ulogu. Koja je puno prirodnija onda za njega. Ali dobro, to su izbornikove odluke i mislim da je on želio probati i želio je u prvom redu, mislim da bi Oršić i dobio veću minutažu i na toj poziciji možda napadača, ali želio je izbornik po meni vidjeti zapravo šta može očekivati od Vlašića, po mom mišljenju. Jer Vlašić i ne igra tamo u West Hamu toliko puno. Želio je vidjeti u kakvom je stanju, šta na koji način može očekivati od njega u toj poziciji. Možda od Oršića zna šta može očekivati i zato ga možda i nije probavao tamo. Iz tog razloga možda kažem opet je probavao Vlašića. Ali evo, sigurno da će izbornik imati odgovore na sva ta pitanja. A ja sam siguran da će novinari i vaše kolege sigurno takva pitanja postaviti.
Ja ću se vratiti na tu poziciju desnog beka. Znači imamo, očigledno je izbornik odlučio da mimo Juranovića i Vrsaljka neće širiti krug reprezentativni za Katar. Ali s obzirom na povijest bolesti Vrsaljkovu, evo i opet je ozlijeđen, ja se moram vratiti na to, je li ovo bila prilika da se povede još neko i ko je taj neko? Pa ili bio Stanišić u Osijeku? Stanišić je u mladoj reprezentaciji danas. Ali bio je u Osijeku, je li tako? Da. Na jednoj utakmici. Je, igrao je za Hrvatsku. Tako znači da ima tu igrača koji sigurno mogu aspirirati za tu poziciju. Tako nakon Stanišića nemamo baš više iza toga. Pa dobro, ima tu igrača. Može tu i Šutalo, možda čak i u budućnosti doći. Ima tu... Boško Šutalo je dobro igrao za beka, sad za mladu. Tako je, i jedan i drugi. Znači, i ovaj, mislim, nominalno oba stopera. Međutim, Boško Šutalo sad za mladu reprezentaciju koji u Veroni isto igra i ulazi i dobiva minutažu. Mislim da se kroz određenu budućnost će se sigurno nametnuti. Meni se jako svidio zapravo u ovoj zadnjoj utakmici mlade reprezentacije. Da, on ima dosta dobro drugi dio sezone. Veroni. Znači, igrača će sigurno biti, ima ih. Nekako je čudno da se na poziciji desnog beka sudi. Dobro, nije, mislim, Dalić je isprobao i Brekala. Da, to je. Na desnom beku, jel? U doduše drugačijoj utakmici, ne znam, to Luksemburg, Lichtenstein, neko te razine je bio. Jel? Kad se napada i kad očekivalo se je, vjerojatno je i Dalić očekivao da će Oršić puno više biti u napadu u ovoj utakmici sa slabim Bugarima, ali nažalost, kako momčad nije bila na željenoj razini, tako je Oršić imao jako malo napadačkog prostora. Da. Zanimljivo je da imali na utakmici, evo, spomenuli ste suđenje na početku, 2 crvena kartona, Čajta Car i gospodin koji je skinuo dres nakon što je proslavio svoj despodov, a već imao žuti karton na prijateljsku utakmici. Ja mu mogao oprostiti na prijateljsku? Pa ja sam očekivao da hoće. Jel? A Čaleti nije mogao oprostiti. Ne, Čaleti nije mogao oprostiti. Jer mu je oprostio već prije toga jedan čisti. Jel? Da. Tako da, iznenađujuće, jel? Ali dobro, ajmo reći da nam je pomogao malo sa odlukom koja je tehnički sasvim ispravna. Ne smije skidati dres i gotovo. Da. A je li bilo dvojbe oko 11-terca? Pa... Ajmo biti mudri i reći da je bilo elemenata za svirati. Kako bi suci rekli. Kako bi suci rekla, da je bilo da je bio isti takav penal za Bugarsku. A nije bio. Znači, vrlo jednostavno. Na kraju se, rekao si na početku, utakmica dobila ritam kad su ušli protivnici. I to, recimo, reakcija i Perišića. Prvog, jer on je ušao u poluvremenu, a onda i Kovačića, je nešto što je meni stvarno razlog za jedno zadovoljstvo ipak kad se priča o toj utakmici, jer Perišić je i protiv Slovenaca meni osobno bio najbolji na terenu, jer on je igrač koji svojim načinom igre pokazuje šta se očekuje od igrača kad igra neku poziciju. Jel? Dakle, on bilo kao klasično krilo ili bilo kao bočni, čovjek je svaki put tamo gdje treba biti, i u napadu i u obrani, i svaki put on s tom loptom ide maksimalno ofenzivno i okomito. Naravno, ne prođe svaki put, ne završi dobro svaki put, kad i odustaje od driblinga, ali on je taj koji svakom kretnjom iskazuje jednu enormnu opasnost za svoje protivnike. I meni osobno, iako je on već dobar veteran, jer on za mene unazad godinu dana igra svoj najbolji nogomet karijere. Jel? I mislim da u reprezentaciji nikad, igrao je na Europskom prvenstvu 2016. izvanredan nogomet, jel? Ali nikad mi nije bio ovako dobar i opasan u kontinuitetu. Jel? I za Kovu smo rekli već sa nekoliko prodora, jel, Kovi paše kad igra malo povučenije. Nekako protiv Bugara, protiv Slovenaca je igrao možda malo previsoko za njegov način igre, da, ali mislim, on je stvarno čisti užitak i milina za gledati. Slažete li se za Perišića? Ne, apsolutno se slažem. Ovo što je Robi rekao, mislim da je Perišić, to je samo
preslika njegovih zadnjih utakmica u Interu i ove čitave sezone zapravo je toliko dominantan, toliko s lakoćom dolazi s obzirom da je on, ne znaš da li je dešnjak ili ljevak, ima opciju ovog bicikla koji svi znaju da će napraviti, međutim on svaki put prođe ili ima opciju ulaza unutra i šut desnom i to je danas isto jednom demonstrirao. Plus taj enormni broj ponavljanja, pa sam Klopp nakon utakmice u Ligi prvaka protiv Liverpoola na San Siru je rekao da ih je Perišić uništio, a znamo šta znači uništiti Liverpool, koji nije ekipa koja nije fizički moćna. I u obrani je redovito. I u obrani, u svom petercu, u napadu u njihovom petercu. Tako da prilikom gola je bio gola što su Bugari dali, on je trčao da pokuša zaustaviti. Tako da definitivno. Pa i izblokirao je njihovog desnog beka, znači na kontrastranu još stigao u obranu, izblokira njihovog beka u dobroj poziciji pred kraju utakmice. Jasno. Znači Perišić potpuni... Ne, Perišić, baš demonstracija kvalitete na vrhunskoj razini. I moći i svega. I pristupa, da se razumije. Ali ovo je, što je Robi rekao, Kovačić u paše mu kad igra malo povučenije, kad je u kontaktu sa loptom, kad dolazi licem na protivničku veznu liniju, plus što mu je bilo idealno, što je Despodov bio isključen i tamo su bili 10-10, bila je još, imao je samo jednog igrača ispred sebe, inače ih on zna nanizati 3-4 po vertikali, tako da je prošao samo jednog i odmah kad vidi jednog, kao da nikog nema. To ga ne zanima. Da. Tako da je jako dobro, mislim, definitivno unio je jednu živost i opet napravio je razliku, napravio je višak i čim napraviš razliku i svaki igrač koji radi razliku donosi nešto svojoj ekipi, jednu određenu prednost. Tako da i onda koja se kasnije može lako kapitalizirati. Ali moramo biti oprezni jer isto tako današnja utakmica je za razliku od Slovenije Bugarska, koja mislim da je skromnija ekipa od Slovenije. Apsolutno. Mislim da je danas nam je stvorila više šansi nego što je to stvorila Slovenija. Plus što mislim da je situacija, evo kad su demonstracija te bugarske efikasnosti prema naprijed, situacija 3-1, 10 minuta ili koliko je bilo već prije kraja, 3-1 nisu uspjeli niti šutirati po golu, ali to može biti, to je upozorenje za nas. Da, ali mislim da je to posljedica ove startne 11-torice koja stvarno nije bila dobra. Da. Jer nije problem, ti uvijek možeš izgubiti od Bugarske. Jel? To je igra Italija kao europski prvak protiv Sjeverne Makedonije, pa izgubi doma. I to u malo važnijoj utakmici nego mi. Ali ono što je bilo zabrinjavajuće ili razočaravajuće je da mi, izuzev prvi 10-12 minuta, nismo uspjeli staviti nekakvu kontrolu te igre, nametnuti se kao mi smo ti, pa ako nas možete iskontrirati, iskontrirajte nas. Bili smo raspadnuti. Široko linije, da. Ne znam zašto, ali opet kad uđe Kova onda se to odmah malo počne mijenjati. Mislim da nismo imali jednostavno kvalitetu i da onda iz toga sve dalje izlazilo. Znači, zaključak nekakve generalne ove akcije cijele, ovi rezerve nisu baš iskoristile svoju šansu. Pa nisu, ali cijelu akciju mislim da možemo ocijeniti poprilično pozitivno, jer nekako smo ipak te Slovence zaslužili apsolutno pobijediti. To je splet okolnosti da to završi 1-1. Da je reprezentacija kad je standardna i kad je normalna, ajmo reći, pa bez obzira u kojem sustavu, 3-5-2, 4-2-3-1 ili ono, da mi imamo kvalitetu i da imamo ozbiljnost i način da pokažemo kvalitetu i da dođemo do pobjede. Nemamo se čega bojati, definitivno. Apsolutno ne. A kažem, ovi što su zamjene, oni malo jesu u težem položaju, jer kad ih staviš svih 11, jel, to je puno teže nego kad staviš jednog ili dvojicu među 8 ili 9 standardnih. Onda je puno lakše. Ali mislim da oni svi moraju se zapitati, ili ne moraju se ni zapitati, nego moraju prihvatiti to
da nije slučajno Perišić igrač koji je Klopp nakon takve utakmice podvuče kao igrača koji ih je namučio, ili da je Kovačić ponajbolji igrač Chelsea, Modrić Reala, pa u konačnici i Kramarić Hoffenheima. Znači, postoje razlozi zašto. Ali lijepo isto zbog Kramarića možda, koji ove sezone nije u nekoj golgeterskoj formi u Hoffenheimu, ovo će mu sigurno dati jedan poguranac u leđa da i u narednim utakmicama za Hoffenheim još bude bolji i da naredne utakmice i reprezentacije dočeka u možda boljoj formi golgeterskoj na klupskoj razini. Evo, pred sam kraj, jedan detalj, Luka Modrić 148. utakmica. Dokle će doći? Samo. Još 100. Pa mislim, ne znam koliko on ima u planu, ali kako se ponaša, kako vodi ovu reprezentaciju, što duže, to bolje za Luku i za nas. Dobro, ja ne bi pretjerio, ja bih rekao, evo, nek zaokruži na 200 i to je to. Koliko imamo još do svjetskog prvenstva, tamo onda još 7? Znači, do svjetskog imamo još 3-4, ja mislim. I tamo 7 još? 7, da, bit će neka pripremna 2, znači to je, bit će negdje na 158, 159, 2 kvalifikacijska ciklusa. I to je to, sitnica. Mario, ja ću vas pitati, mi smo prošli put već dotakli toga, evo večeras, Poljska, Švedska, Portugal, Makedonija. Mogu li Makedonci? 2 puta. Pa mislim, vjerojatno ćemo svi navijati za njih. Za sport i zbog svega ostalog bilo bi jako lijepa priča, sportska priča da prođu Portugal i da odu na svjetsko prvenstvo. Malo sam skeptičan. Vidjet ćemo koliko se zapravo oni potrošili u toj utakmici sa Talijanima emocionalno, fizički, i koliko su se potrošili možda kad su se vratili u Makedoniju. Da li u nekom malo produženom slavlju, a dolje zna biti onako da se malo i proslavi. Sigurno da su fokusirani, da su željni. Očekujem stvarno da pruže maksimalan otpor i kvalitetnu utakmicu. Pokazali su jednom da mogu, pa zašto ne i drugi put. Makar Portugal je ozbiljna ekipa, ozbiljna reprezentacija koja, siguran sam, neće prepustiti ništa slučaju. Robi, prošli put kad smo to spomenuli u podcastu, rekao da je Portugal ekipa koja protiv slabih uvijek gazi. Pa, Portugal je ispao od Srbije kući, ako se ne varam, i to mislim u zadnjim minutama Mitrović da je zabio gol. Isto su bili, ja sam gledao tu utakmicu, bili su dominantni, međutim Srbija im je zabila 2 gola. Tako da ni Makedonija nije bez šanse. Kažem, ako su mogli jedanput, zašto ne mogu i drugi put? Poljska, Švedska? To je, mislim da će biti dosta tvrda utakmica, onako jako teško je za očekivati, ali evo, htio bi da Lewandowski dođe na svjetsko prvenstvo opet i da vidimo. To je ta veza, znači. Da vidimo šta je i da vidimo da li može i na svjetskom prvenstvu biti tako uspješan kao što je i u Bayernu. Da. Eto, hvala Mario što ste bili s nama, hvala Robi, mi se vidimo i u petak i u 3. našem podcastu Vatrenom Kataru. U petak nema utakmica, ali radimo podcast nakon ždrijeba skupina, pa ćemo, nisam vas danas htio pitati očekivanja, jer to je potpuno besmisleno tražiti koju skupinu, koju ne. Bićemo u petak pametniji, pa ćemo zajedno sa pa ćemo u studiju Hanza Medije prokomentirati taj ždrijeb. Hvala još jedan put Mario i hvala Robi. Hvala vam. Bok. Ja sam je gledao u svitanje dana, tihim noćima ozvjezdano sam. Rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kandice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Govorim valovima, ona me njiše, ona je ljubav koja ne može proći. Ja bih ugledao sunce kad bih ugledao nju, ja bih imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj.
više od struje. Što kada biste brinuli o svom zdravlju kao što brinete o svojim stvarima? Zato što je zdravlje najvažnije, tu je Croatia dodatno zdravstveno. Obavljajte sve preglede bez čekanja u suvremenim poliklinikama, već od 100 kuna mjesečno. Jedno je sigurno, Croatia osiguranje.